Division clear to te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua ilo ngai thlang u Nimin khan Serchhip District Consumer Legal Metrology te chuan Thenzawl-a Supply Godown chu soilok lovin an check thuta Godown atanga mipui te hnena sem to retailer buhfai an pekchhuah bu ka dik le dik lo an enfiah Thenzawl-a chevela hian retailer ten mipui buhfai an bukling lo hleti soi om thina hemi chungchang hian District Consumer te chuan mala in mipui chan ai buhfai bukling lo chan hi an chuya retailer lam hian kudama changa an buhfai lak adik lo na satlu tuk thin ni in an soya wangin kudam lampang chu check masat phot tul neih asia ta wangin kudam hi check ani District Consumer shwai tu te Legal Metrology te chu kudama kalin buang pui lo tur buhfai an lo hlan mek chu motor atangin hlan thak tir le vekin Legal Metrology te chu consumer te hmuh lain buk that tir le vek ani heta buk that le na atanga alandanin supply godown atanga retailer ten buhfai an lak chua hi abuk adik le ti fin fi ani hemi chungchang hian Serchhip District Consumer Association te chuan Thenzawl-a Supply Godown enkol tu te chu buhfai dik taka an bu ka wangin lom thu shilin mipui ten an chan vo an chang dik lo ani chuan supply godown lam ni lovin retailer lam mo phurna ani to zok ni an ngai thu an soya Thenzawl-a chevela retailer te chu remchang ma sabera mipuya an buhfai sem chua adik le dik lo Legal Metrology te nen an check le thwai tur thu le dan zom lo an om chuan an chunga shemna lek ko ani tur thu an soibok tin sarkar thu chua ka Mizoram puma retailer ten e-post le digital weight scale manga buhfai an peto turani lain Thenzawl-a chevela tun thlenga digital weight scale an lamang lo chu thalo an ti thu soin supply department how tu te hnenah thlen an tum thu an soibok Nimin khan COVID-19 positive mi zanga somthum pasari hmuhbelh le an nia Serchhip atangin mi pali hmuhbelh an ni July ni kwa sang ni somni pakhat khan ZMC RT-PCR laboratory COVID-19 positive mi somkwa pali hmuhchua an nia Chuan laboratory sample test ringa COVID-19 positive hmuhchua mi somthum an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive hmuhchua tharmi zali som pathum an om thungani Serchhip atang point mi pali hmuhbelh ni in Serchhip darnam veng atangin mi pathum hmuhbelh an nia mipa pahni kumthum le kumsomli pakwa le meichia kumsomthum pakomi positive contact atanga shikayan ni symptom neih mi pahni an omani anni ba ka hian Serchhip chan mari veng thara tangin mi pa kumsom ni mi positive contact atanga shikai symptom neih hmuhbelh ani bok tuna hian Mizoram shi kai enkol mek mi sangli zathum som ni pali omin nunna chan mi za pathum an om to ani Nimin khan Serchhip District Vawk somruk athile heng zinga azad ve ayatam Vawk somthum pakwa chu Thenzawl-a mi ani Nimin khan Serchhip District Khopakwa Vawk bulshi African swine fever wang nia shiata Vawk somruk thile in heng zinga azad ve ayatam somthum pakwa chu he shihluar na berni mek Thenzawl-a mi an nia buang puya pasari new Serchhip paruk chiat lang le Serchhip konpui nota pali ve chingchip mual puya pathum Serchhip chimveng Serchhip konpui le khum tunga pakhat theu thi in Nimina Serchhip District Vawk thi somruk zinga som chu shiveidam lauti hlumchop an ni Serchhip District hian ASF nia shiata thi chu sang khazani somni pasari atling toti HN veti DVO office report atanga shiat ani Nimin khan Serchhip District mun hrangah vaccine pekchhuah runpui neih le ani mi sang khat somni hnenah vaccine hi pekchhuah ani Nimin khan Serchhip District mun hrang ngen tiang thinglian kholai lungnot vanlai phai Serchhip Vaccination Center le Thenzawl-a te vaccine pekchhuah runpui neih le ani first dose mi zahni somkwa pasari hnenah pekchhuah ni in second dose mi zasari somni pathum hnenah pekchhuah ani bok July ni som pahni sang ni somni pakhat kar le tho chan ni hi darnam lama vaccine pekchhuah runpui hi neih le ani don ani Nimin chawhnu dar thum vel khan tlong lui-ah thian zaho an ramkal tlong lui-ah an tla mi pali zinga mi pahni chu hortoki mi ramkal ten an chan chuaka midang pahni te an chan thei lova an ruang hi hmu ani to ani Konpui veng lai cheng te pulal hlimpuya kumsomthum panga tlangwal vanla hruai tluanga kumsomthum pulal sang liana kumsomthum panga le tlangwal mal somdong zela zawcha kumsomthum te chuan hortoki rama tlonglui kutbul kaya suardai kai antuma lungna la che swalin an pali hian tlongluya hian an tla hortoki mi ramkal ten lal hlimpuya le
Valer Shuai Luang Hitchan Chuakin and Chiandang Panil Sang Lian the Lemel Somdong Zela Tero and Chan Man Lovani, Hortoki join Waime Chuan to it late Zong Halin, Long Leng Panga, Mangin and Tlak Nahmunhi and Pangala, Gon Puya Chang Poin and Tlak Nahmunhi at Hepiangin and Pangal Bok, Hortoki joined Waime President Hnenah Changa Tudon Dan Chuan, Long lui-ah Alian Vaklava, Ama Ero Chu Tui, a Kau Avangin, Ama Angadai Kai May Ero a Hersadeo Ani. Voin Khan Assam Police dear call Pathum in Pai Nuama Mizo Pai Zola Kuva and North Siatsak. Voin July ni som sang ni som ni pakazing Dariat Velkan Serchhip District Chunga Pai Nuam Borche Prama Putal Chunga Pai Zola Kuva Punna Munchu Assam Police dear call Pathum Hitachi le Adang Techuan and Ron Laya Kuva Kung Enge Mazat and Northia He Pai Zol Hitui a Chatlaw Avangin Butin Nan Man Anilavani Assam Police at dear call Pathum in Mizoram Chung Pai Nuam Borche Prama Pai Zol Alaiti and Chiat Vele Pai Zol Neitu Tele Pai Nuam Borche Meeting Katechu Ahmuna and Kalngala Assam Police ten and Ron Tirlu Pai Zol Lai tu call to Dangin Nasataka and hmuhbelh and letir Teishama call letir na Natale to it on a conga Pilarin Tluangi Daughter of Putal Chunga Pai Nuam Borche to Ato Lokin a Huaisen Le Tukina Assam Police Ron Tir call in Pai Zol aron North Siat Nalahi Pai Nuam Borche Sangwa Kachar District Assam in Karania Sangwa Kwa Ahian Assam Police Tranem Tak Anin Kula Pai Zol and Ron North Siat Na Ero Chuan Assam Police Pahni Khatbak and Ron Lut Lavani Kumni Don Mizoram Hun Ahman Nu in Governor PS Reader and Pillay Chuan at Natarzom Turin Mizoram Chwasanta Governor Thaliam Nahun Hi Chief Minister Puzoram Thanga Chuan Helipad Chuan Puya Abwat Sai Sakna in Kochia Avangin Raj Bhavan Lama Chopchil Takin Buat Sai Anilet Tazokani Chief Minister Puzoram Thangale Ama Joy Omtu Dr. Arlel Thangliana Health Minister Le Pulel Ruatkima DIPR Minister Techuan Governor Pillay Le Lady Governor Reta Sridam Pillay Techu Raj Bhavana Lenchilin Ngai Shuina Thilpek and Pek Baka an Nathar Tur Chataka an Thothei na Turin Du Sakna an Hlan Ngal Bokani Governor PS Sridharan Pillay Chuan Mizoram Akum Niting Laushet Omma Se Mizoram Le Mizo Mipui Techu Angay na lui-ah Asia Jang To Tur Thu Asoya Mizoram Ron Hnenah Changa Rei Lo Te Chungin Amali Achung Te Chuan Mizoram Moi Anti Baka Nuam Anti Thu Asoya ni Hun Rei Lo Te Chunga Mizoram Dung Le Wang Afang Chuaka Mizoram Mun Hrang Mipui Tenen Anin Mersia Thei Chu Van Neih Anti lui-ah Mizoram Governor Ani Nu Rei Vaklava COVID-19 Shipui Aron Leng Ngalti Soin He Shileng Daw na Konga Mizoram Sarkar Malak Nete Chu Chuan Ati Thu Chief Minister Puzoram Thanga Chu Ashilani COVID-19 Shileng Alare Lo Avangin Mizoram Mipui Tepo Sarkar Chataka Thopui Chunzom Zel Turin Angena Anom Chung Rei Lo Te a Mizoram Mipui Te Du Sakna Le Thlop Na Te Chanchin Bumi Ten Chataka Am Thopui Awang Te In Lom Thu Asoya a Omlo Nuwa Po Ahlathu Cham Mizoram Moi Ati Zia Apwa Chuana O Mizoram Chu Chiar Ani Changa Pianga Ama She Chuak Le Thin Turin Ngenna Asiam Bokani Chief Minister Puzoram Thanga Chuan Hun Rei Lo Te Anom Chunga Mizoram Le Mipui Tan Thei Top An Chu Awangin Governor Pillay Le Anupui Chu Lom Thu Ashila COVID-19 Shipui Leng Awanga Hun Harsa State in Apal Tlang Laya Raj Bhavan Lampon Arem Chandan Ang Anga Thei Top An Lo Chua Thin Chu Lom Omati Thu Asoi Boka Mizoram Mipui Ten Governor Pillay Te Nu Pa Chu Anom Chung Rei Lo Ma Se An Sheviang Man lui-ah Asia Thu Asoya State How to Luber Ani Anga Natlin Taka Atho Baka Le Khabuziak Mi Ani Anga Atlotlin Na Ate Governor Chu Alompui Takzeti Asoya Nathar Po Chataka Thok Chunzom Zel Turin Du Sakna Atlan Bokani Kum sang ni som pakwa October ni som ni pangakan President of India Chuan Governor PS Sridharan Pillay Chu Mizoram State ani nuwa Governor som ni pakhat na atan Arwata November ni nga sang ni som pakwa khan Raj Bhavana Arin Omna Thu Tiam Tirin Mizoram Governor Atan Laklu ani tuna hian Mizoram Governor Thar Dr. Kambam Pati Haribabu Chuan Nathar Aronzom 9 years Tani a Tun Kha Chawhnu Lama Mizoram Roncho Hmanbelh Seani Dr. Kambam Pati Haribabu hi Visakhapatnam Khopui Andhra Pradesh Chengme Kani a University ate Associate Professor Din Hmun ahan thlen nuwa Politics a Azuang Luta 16 Lok Sabha a Khan Visakhapatnam Biala Changin MP Lok Sabha alaw nito ani Nimin Khan SAD Conference Hall Mineko a Mizoram
COVID-19 shipui leng din hun clear ho ani a he hun hi Health and Family Welfare Minister Dr. Arlal Thanglia nan kai shuain DMNR Minister Pulal Chamliana MOT Chairman Dr. Zetar Thiam Sanga MLA AMC Mayor Pularin Enga Sailo Additional Chief Secretary Pujesi Ram Thangabaka COVID-19 daw na kong mala tu Department Shang How to te Indian Medical Association Medical Operational Team Joint NGO Coordination Committee le Mizoram Kauchan Shuai tu te Committee MKHC Local Task Force IO te antel Meeting a hian Mizoram COVID-19 vaccine pekchhuah dan report ngai thlak ni in July ni riat sang hi som ni pakhat thleng khan vaccine dose nuai ruk singli sangli zasari somthum pakwa pekchhuah to ni in vaccine full dose la to mi sing sari sang riat paruk an omani electoral roll thar beratang chutin Mizoram a kumsom pariat chunglam vaccine pek thei mi nuai sari point pasari panga an oma tuna hian vaccine First dose la to za thi za som sari pathum ani a second dose la to za thi za som li first dose la to zat atanga chutin ani July thachunga vaccine second dose pek ngai za chu mi nuai khat sing ruk zasari som ni ani a tun din huna vaccine stock a om that thu report ani Raipur te tan kar le tho chan ni atangin vaccine pekchhuah turani a hemi atana in buat sa ina hitluang takin akalme kani July ni khata changa ni sari chungin COVID-19 shikai mi sang ni zahni som patni hmuhbelh to anni a positive hmuhbelh te hi AMC area veng som sari pasari le AMC pon khwa le veng za som ni pakwa a an omani hmuhbelh zinga mi sang ni za som sari pali hi twal chunga in kai chong an ni a Mizoram pon na changa rondut mi som ni pariat an ombokani positive hmuhbelh zinga atam ber hi kumsom ni pakhata changa kumsom thum in kar an ni a kumsom pakhata changa kumsom ni in kar in dotin pathum na chu kumsom hnuai lam an ni positive hmuhbelh zinga atam ber chu in chung khura in kai chong ni in chen om te nena in tlo po in adota chenrua le laina te in tlo to na changa shikai hi pathum na anni India rampon mun sang atangin oxygen concentrator zakwa somli paruk don to ani a oxygen concentrator hi DCHC ba ka DCHC CCC CHC PHC da anni a 4C po achul anga manturin ho tirchin anni a LG company in ZMC COVID-19 thatwe fatana in buat sa inana watsia me kamamo manrua chi sang cheng wai somli man hu an donate don thu tarlan ani bok medical operational team on COVID-19 chuan ZMC le IDSP Health and Family Welfare ne na chang kopa COVID-19 shikai te din hun an zer chianna qualitative and quantitative report an pe fel chep to thu an tar langa school hon chantum ani awang le tha twe fa no pangte an ngei to omdon ni a mithiam ten an soya wangin shipui laka school no pangte omzenei zo ka zertir na pek dan tur an ra man mek thu an tar lang bokani COVID-19 shipui in kaidar lautura in zertir na warzo ka kalpui chati ani a hemi atan hian electronic media te Changkai le zwala man achul thu tarlan ni im containment zone a tun aya omzenei zo ka sample test kalpui ani theidan turte soi ho ani bokani Sarkar lai puirwa man na in Nimin Khan Mizoram le Assam Ramri Chungchanga Mizoram Chief Secretary Pulal Nunmoy Chuangau IAS le Assam Chief Secretary Pujishu Barwa IAS te chu New Delhi a anin bia Meeting a hian Chief Secretary Pulal Nunmoy Chuangau chuan Ramji Shu la hian har satna om lovin kumza chuang Mizo ten lo nein an lo enkol to chin ti asoya Mizoram Sarkar le Mizoram mipui ti ai o in Assam Sarkar chu vai reng teram chunga ai tlanga jun ni som ni pakwa sang ni som ni pakhata changa Assam Police inkul mek te chu arang thei ang berat nuk le tur le lo nei tu te thlai le thlam an ti chia te po zang na dom na peturin ange nani Pulal Nunmoy Chuangau chuan Assam Sarkar chu Mizo lo nei tu te thlai le bungrua te ti chetura am police le sarkar official te antir to lo abei sei thu asoya he hian Assam Chief Minister in jun ni som ni pasari sang ni som ni pakhata Mizoram Chief Minister hnena lekha athona state pani te in ngei taka an om thei abei sei thu aziati hlotlin na kongpoi mo tak ani thu so in police chakna manglova dokan kila ramri buai chungchang thataka chin fel apoi mo jok thu asoi Assam Chief Minister in jun ni som ni pakwa sang ni som ni pakhata Mizoram Chief Minister telephone bia in ramji buai na fel fai takachin fel thei ani ma chu me ni som sang ni som ni pakhata Assam Chief Minister ta na laklu ani laya ramri din mun ang
status quo a omji adu thu alo shil to a Mizoram Chief Minister po in chu adu dan ani thu Assam Chief Minister alo shilin he state pahni indoor chunzom zel na ata na boruak thasiam tu ani tur thu asoi Chief Secretary pahni te in bia hian injem na an nei theilawa anin biak nuwa Union Home Secretary Ajay Kumar Bala IS hova meeting nei le apo an ngai dan le du dan a in mil thei lo awangin state sarkar thu nei tu sang jok te ron ve a malak zel dan tur ngai tu ani se ti ani in biak na hian Mizoram Chief Secretary hi Mizoram DGP Resident Commissioner New Delhi Pulal Thiam Sang Asailo MPS Joint Secretary Home Department le Puvan Engkima Scientist Mirsek Ten an choi oma Assam Chief Secretary hi an DGP le officer dang pathumin an choi om bok High School Leaving Certificate le Higher Secondary School Leaving Certificate Examination a zirlai ti cha te hnena Chief Minister Award kumtin atlan thin chu Nimin khang kum sang hi som hni pakhat exam a ti cha te hnena Chief Minister Puzoram Thangan atlan Loman semna hi Education Center Conference Hall a School Education Department in Abuat sayani Chief Minister Puzoram Thanga chuan Indiaram State zinga board exam pa ngai takanei thei om chhun kan ni chu thilro pui takani ti in hemi atana Education Minister le Department thoktu zongjong te nu le pa le zirtir tu le zirlai zongjong te ti sham na le thorim na chunga lom thu asoi Mizoram chu India rama kilkhor ber pakhat mishing chengklem te harsat na chi shang in a bom mamo phurthlen ha thak ber zinga mi state ni ma se malsom na tam tak kan don thu asoi Chief Minister chuan lom omdong tu te alom pui thu soin Shilengka ra du thu sama inzirtir na kalpui theilo chunga zirlai zongjong te an thei to pan chua chu chuan omati a lotlin na changte chu channa cha a dingin an kalzel na tura po tha lo turin acha a uluk taka pathian ti chunga mani taksa shisel na enkol chungin tumru na ne na kalchuan India rama aberdin hmun an chan thei thu a shilani Chief Minister chuan lotlin na hi pathiana a oma pathianin lotlin thei na hi mitin kuta da in kannor chua thei turin asiamani ti inzirlai zongjong te acha ani School Education Minister Pulal Chandamaral te point HSLC le HSSLC topper Chief Minister Award dong tu te chu alom pui na thu asoya shipui kara department in theitop chu in class mumal takakal lei theilo chung le syllabus ki klema online class nen boy takakal chunga pangai taka exam buat sei thei ani chu lom omati a MBSC le school shang le zirlai chunga lom thu so in shipui do konga khotlang mi pui in lung rwal na lan chua na pakhat ani thu asoi loman hlan na income hi School Education Secretary Dr. Lalzirmoi changte chuan kai shwain School Education Director Pu James Larin chana chuan keynote address pe in Joint Director Pulal Machuan chuan lom thu so in hun akharani Bangladesh capital Dhaka chaklamdeu kilometer somni panga vele eitur siam na hmunpui food factory Rupgancha kangmei achuaka mi somnga pahni vel an thitoni in Deputy Director Fire Service and Civil Defence chuan soi he factory hi nilai thotan zana kangkhani in chonga sangani atuna hian mi somnga pahni thi chinchia to ni in mi somni parukin hliaman tuara chanchwa na hingor taka kalpui mek ni in mi engzan nge achunga hian latang ti shiat alani lova he thubwa seilai thleng hian floor thum zon to ni in floor ni la zon lo an ni a kang mei chwa chan tak po hi shiat thei alani lova chui mek ani Lebanon rama an power plant pahni chu Nimin Khan ti thi ani a power supply o hmuhbelh lo awangin rampumin atwar mek he power plant lian pahni Dayar Amber le Zarani ti thi ani chan hi fuel omlo wangni in ansoya tuna hian Lebanon rampum hian ni khata darkar ni chau power supply a hmu a airport te po an thim thup mai bok thlasom pariat liam ta atang khan Lebanon hian economy lama harsat na lian tak an tok chowa an Lebanese pound lut na po atla hniam na sa in damdoi supply in dai lo wangin damdoi zuar te po anwarin dor an kharvek bokani Afghanistan ramripoi mo pahni chu Taliban te kuta aluta Afghanistan sarkar in tuna hian laklet tumin ma an lamek Taliban hau chuan Afghanistan border poi mo Islam kala kwa Iran bulle Dangundi kwa
Turkmenistan ram hnenah anin rina chu an la felta a custom border officer Afghan flag po lak thlak to ni in tuna hian Taliban flag tar ani to ani tun kar tir lam khan US sipai tamzok chuan Bakram airfield an chhuah san to a US in an sipai an lak chawhnu atang hian Taliban hian ma an son em a tuna hian district zali bor vela ro an rel to ani Islam kala khwa hi Afghanistan border poimo ber pol ni in sumdon in kalpo na na man ber ni in thlakhata paun mak ta duai som pali vel lai he border atang ringot hian an la lut thin ni achut ani chutiang bokin Turgundi hi Turkmenistan hnenah anin kalpo na poimo takani a Interior Ministry thupuang tu tarek aria chuan helai hmun hi laklet le nge tum thu asoya Taliban thupuang tu Zabihullah Mujahid ero chuan engkim an thunun ne thu asoi ve thungani Heavyweight boxer cha pahni Tyson Fury le Deontay Wilder te chu tun thlani somhni pali hian avoi thumna na in nek le tur ni ma se Fury hi COVID-19 na positive pal hlau awangin anin nek hun tur hi son latani Fury le Wilder te in nek son lathun hi ani taklasha thailo ma se kumin October thla a ani don ti BBC Sport chuan atar langa Fury hi tun karni laini khan a positive ti hmuhchhuah ani a medical expert te ne na soi ho ani nuwa Fury versus Wilder 3 hi son hlatji mai an rel ta ani nikum February thla khan Fury le Wilder te hi avoi hnena nanin machona heta hian Fury chakin Wilder WBC title kol lai chu saka hemi ma hiam voi khat an loin nek to boka ahma sazo ka ero hi chuan anin ne to kani AC Milan chuan Chelsea French striker Olivier Giroud laklu tumin an be meka karle tir lama chuan Giroud hi AC Milan player ani man arin om Milan hian Giroud tamana hian pound maktaduai khat point pasari euro maktaduai ni an seng dona hemi chungchanga Chelsea nen injemna an neih nai ni in chanchin bumi te chuan an tarlang AC Milan hian Chelsea defender Fikayo Tomori po tun mipui bazar chungin an leifel to a Giroud an lak le don ba ka hian Hakim Ziyech le Timu Bakayoko te po Chelsea atanga lak lu dan an ngai to mek ni in Sky Sport chuan tarlang ani Tennis in Elnalian Wimbledon po more bokchan ani to dona mi pachingala Djokovic chuan Shapovalov ne in final aluta Matteo Berrettini chuan Hurkacz ne in final alut ve bok All number 1 ni lai Djokovic le Matteo Berrettini te hi anin tum dona Berrettini hi Italy mi Wimbledon men's single final lut the masaberani a Djokovic yang Grand Slam title som pakwa lai alato a men's singles a Grand Slam title la number pahni Roger Federer le Rafael Nadal te chu title pakhat che ina phalo meka tun Sunday a Berrettini atne ani chuan Federer le Nadal te ni rwalin Grand Slam title som ni alatling ve che donani naktuk zan hian final an khelang mecha singles lama A Berti le K Pliskova chuan zan inda ruk le achan ve hian final an khel don bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuah thei chu ni e